السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadisler okuyucumuzu devam ederiz. Hemşirattaki hadis. An Abi Hurayra kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abi Hurayra haber etti. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etti. İnna Allah azze ve celle lemma halakal halqa qâmetir râhimu fe ahazat bi hakvir rahman. Şınlıkta Allah azze ve celle mahluklarını barlıkka getirgenden soň tuğanlık gibi turup basadağın rahimli şefkat iyesi bulgan Rabbimizin bilinden tuta. Allah'ın isim sıfatlarına kilgende bizning bir necha qoida bor. Agarda Allah subhanahu taala aytdikan Rahmanning bilinden tuta deb. Bu bilning nindi ekanini biz bilmaymiz. Nişik itip tuta ulanı tuğanlık gibi, nişik tuğanlık gibi gümümen sileşe ala biz anı bilmeyimiz. Demek Allah şulay ettirdi, hem o şulay bulaşak. Hem Allah'ın biline kilgende, hem başka Allah'ın isim sıfatlarına kilgende bizning qoida var. Biz Allah'ın isim sıfatların Allah bizge nişik Kur'an'da, yani özünün ilçisi arkalı Peygamberimizin sünnetinde haber etken biz onlarını şulay kabul etemiz. Çağıştırmışa, tinleştirmişa bu isimlerini, sıfatlarını, özgertmişa, bozmuşa, hem nişi gitip sırav birmişa. Eğer de Allah subhanahu ve teala kulu var iken deyip ettikken demek biz ona ışanabız. Demek Allah'ın kulu var. Nindi onun kulu biz onu bilmiyoruz. Çünkü Allah'ını bir kişi görmedi, hem o bir kimge de bir nesede ışamagan. Leyse kemislihi şey. Allah'a ışagan bir nesede yok. Allah'a ışagan tengdeş bir nerse de yok. Kızganışa karşı bugünkü günde koy bir akıl iyeleri Allah'ın isim sıfatlarını kiri kogalar. Allah özü turunda haber etken isim sıfatlarını kiri kogalar. Eytteler, eğer biz Allah'ın kulu var iken deyip eytemiz iken, demek biz Allah'ın kişilerge ıkşatabız deyip eytteler. Çünkü kişinin de bir kulları var deyip. Nişikinde Allah'ın kulu var iken, nişikinde biz onu kişiye ıkşatabız. Allah'ın kulu nişik onun büyüklüğüne has. Biz onun kulunun nindi ekenini bilmiyoruz, çünkü biz Allah'ını görmedik. Kırmızkanın da ayağı var, kırmızkanın da kulu var, kişinin de kulu var. Eğer biz bugün kırmızkanın ayağı kulu var diye aytamiz iken, bu ütünü anlatmayıp biz kırmızkanı kişiye ışatabız deyip. Kırmızkanın ayağı kırmızka şekilli, kişinin ayağı kulu, kişinin şekilli, filinin ayağı filinin şekilli. Allah'ın da kulları özünün Allah'ın büyüklüğüne has. Allah'ın büyüklüğüne teng. Biz onu bilmiyoruz. Lakin Allah aytdiken kulu var deyip, demek onun kulu var, biz onu aşanabız. Allah aytdiken men iştem deyip, demek o işite. Allah aytdiken men kurem deyip, demek o kure. Allah aytdiken tünün 3. yartısında 7 kat kökke düşüp kişinin duasını kabul kılam deyip. Nişik düşe onda? Biz onu bilmiyoruz. Hem nişik deyip sırav birge yaramay. Ayttık bit, Allah'ın isim sıfatlarına kelgende qoida var. Çağıştırmıyoruz, dinleştirmiyoruz, özgertmiyoruz, hem nişik deyip sırav bilmiyoruz. Nişik Allah tahtda ornaştı, biz onu bilmiyoruz. Nişik Allah 7 kat kökke düşe, biz onu bilmiyoruz. Nişik Allah kure bar neseni işite, biz onu bilmiyoruz. Nişik deyip sırav birge yaramay. Şuna göre bu hadiste de Allah azze ve celle barlık mahluklarını barlıkka getirgenden soň tuğanlık gibi turup basıp Rahim şefkat iyesinin bilinden tuta. Fakale ma, şunda Rabbimiz ayta tuqtadı. Qalet haza maqamul aizi bike minel qati'a. Tuğanlık, hem şunda tuğanlık gibi ayta, tuğanlık gibi üzülüden sina sıyıngan kişinin urunu budu. Qala na'am, şunda Rabbimiz ayyidi.
Ama tardayna an asila men vasalak ve aqta'a men qata'ak. Şunda Rabbimiz aytadi туганлык җибенә, син риза булмассыңмы ди, әгәр сине ныгыткан кеше белән, ягъни туганлык җибен ныгыткан кеше белән мин үземнең арамны ныгытсам ди Раббыбыз әйтә. Һәм инде сине üzгән кеше белән, ягъни туганлык җибен üzгән кеше белән мин арамны үзсәм, син риза булырсың микән ди. Qalat bala ya Rabbi. Шунда туганлык җибе әйтә, әлбәттә я Раббым ди. Qala fazaka lak. Шунда Раббыбыз әйтә, бу синең хакың. Бу сиңа бирелгән хак. Qala Abu Hurayra thumma qala Rasulullah. Шунда Абу Хурайра әйтә, Аллаһның илчесе әйтте ди, Икрау ин шиттум. Әгәр теләсәгез шушы аятны укыгыз. Фахал гасайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва туқаттигу архамакум. Шулай булуы бар, Раббыбыз әйтте. Шулай булуы бар, әгәр сез кире борылсагыз, җирдә бозыклык кылып туганлык җипләрен өзәрсез. أولئك الذين لعنهم الله فأصمكم وأغمى أبصارهم. Алар шулардыр ки, кемнәргә Аллаһ ләгънәт кылып, аларны колаксыз һәм күзсез итте. Афала ятадаббаруна ал-Qur'an ам гала кулуби aqfaluha. Әллә алар Qur'ан турында уйламыйлармы? Яинде аларның йөрәкләрендә, аларның калпләрендә йозак иленгәнме? Бу хадистә зур әҗр-савап вәгъдә ителгән гамәл турында бара. Һәм бу гамәлне кылган кеше әҗр-савабын инде бу дөньяда һәм шулай ук барзак тормышында, ахират тормышында алачак. Һәм бу нинди гамәл? Туганлык җибен ныгыту. Туганлык җибетү һәм бу туганлык җибен ныгыту. Һәм шулай ук бу хадистә инде җәзасын бу дөньяда, соңыннан ахирәттә ала торган начар гамәл турында бара. Нинди гамәл ул? Туганлык җибен үзү. Туганлык җибен үзү. Һәм бу хадистә күргәнебезчә, Аллаһ Субхан Тәгалә әйтте, кемдә кем туганлык җибен ныгыта икән, Аллаһ бу кеше белән үзенең арасын ныгыта. Һәм кемдә кем туганлык җибен үзә икән, Аллаһ инде бу кеше белән үзенең арасын үзә. Шулай Аллаһның илчесе Аллаһның сүзләрен китерде. Аллаһ Субхан Тәгалә әйтте, аларга диде, Аллаһның ләгънәте. Һәм Аллаһ бу кешеләрне күрү сәләтеннән һәм ишетү сәләтеннән мәхрүм итәчәк. Кемнәр турында сүз бара монда? Беренче Аллаһның диненнән, Аллаһтан борылып, ягъни Коръәннән һәм сөннәттән борылып, җирдә фәсадлык кылып, зулымлык кылып, туганлык җибен үзүчеләр турында сүз бара. Туганлык җибен үзүчеләр турында сүз бара.